أستغفر الله العظيم 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 puji-pujian buatmu Allah yang Maha Esa Rahman Rahim sifatmu mengutuskan baginda puji-pujian buatmu Allah yang Maha Esa Rahman Rahim sifatmu mengutuskan baginda salam salawat dariku buat baginda mulia laulaka ya Muhammadu fama khalaqtul aflaka salawat beserta salam penghulu semesta alam dosa umat siang malam berkat Nabi mahir zalam maaf umat khairul anam ya Allah jadikan kami berkhidmat buatmu Rabbi ya dunia man khadamani fakhdumihi qala Rabbi ya Rahman rahmati umat disayangi Nabi Ahmad dengan berkat penyelamat penghulu dunia akhirat astaghfirullahalazim 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 ya Rahim kasihlah kami lemah dalam memenuhi arahan kurang taati syariat semulia Nabi lindungi dari berhutang hindari nasib yang malang keburukan pagi petang ingat Allah malam siang dosaku bagaikan buih hatiku tidaklah bersih badanku semakin letih rambutku semakin putih sudilah Maha Pengasih ampunkan umat kekasih lautan rahmat yang jernih ombaknya hilangkan sedih bagaimana perihalnya hamba yang banyak berdosa merasakan diri hina saat padang mahsyar sana astaghfirullahalazim 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 astaghfirullah العظيم أستغفر الله 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 العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا رحيم يا تواب menerima dan menjawab doa hamba kurang adab jahil pada setiap bab menggeletar lutut-lutut menghadap Allahul Mawjud kan dikunci setiap mulut tangan berbicara lembut takkan makin kekurangan khazanahmu oh ya Rahman dengan berikan kurniaan walau juta permintaan walau diri kurang taat walau banyaknya maksiat takkan pernah memudarat zat Allah yang maha hebat astaghfirullah العظيم أستغفر الله 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 العظيم Maha sucimu ya Allah tak berubah dan mengubah ubahlah hamba yang lemah agar redamu terselah kurniakan husnul khatimah hindarkan su'ul khatimah dunia dan jua akhirah seluruhnya hasanah moga di saat berpisah ruhku daripada ashbah Israel bawa bisyarah datang dengan Rasulullah moga di saat berpisah ruhku daripada ashbah Israel bawa bisyarah datang dengan Rasulullah serta guru barzakhiyah menjemput ruh kami ke jannah alqa Muhammad wa hizbah tidakkan lagi terpisah astaghfirullah العظيم أستغفر الله 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 العظيم أستغفر الله